Haino Fasal Pungo, Koi Bidabil Amsani Kaishalek Nitio Pungjak Manka, Koraksa Borong ni Mankutui, Binimum Kukon Telenga, Tongtai Podobil Amsani Mandai Bari Kamiwa, Koktuma Mankina Amsayo Tangi Shogika, Champawa Tanani Police. Fasal Pungo Baijal Bari Outpost ni Bidabil Amsani, Kaishalek Nitio Pungjak, Koraksa Borong ni Mankutiman Mani Pati Mungo, Uflaka Flasaka Amsani Joto Lukuro, Mankutiman Mani Koktuma Mankino, Amsayo Tangi Shogika, Champawa Tanani Police. Mangketiti samani yagulo siniwi mangkabona amsani lukuro bini mungku kontelenga tongthai podobil amsani mandai bari kamiwo koktuma mangkheno pati mungthayo thangi shogika theinai khu kontelenga ni bihikte bini nokni borogro theinai khu kontelenga ni khorok ba basarok tongmani koktuma pati mungni koktuma mankheno amsayo thangi shogika khwai bakhasteni SDPO Rajiv Sutrodorte Champa Awar thanani ushi Shukramoni Deborma Sar tini bawa hai party mau mana? Pungo sabta tiga kaisa korban kerja kaisa ketui tio kelajak. Amu korbannya yang satu-satu no ani staff ebong sini senior authority dok happy ya. Kainai dead body tisha ya kaisa borok ketui. O jagannya local. Saiman kah bono sini kah bini bumung ya kokon Telangga hanai ebong ya tabuk jeng bono PM khanya ni bagi jeng hospital rohori jongo PM ni pore ja kisu samu pore maita Not tiny mungtam sar. obong kai Bidabil mandi kami ni nom jago Bokai o jaga. jago kaisa tong bini bihik tong besa tongo Besar khor busuk ro. besa hoto pajon ani khna jeng Saiman kah cerai-cerai tak kono Enggak apa ki kono madar nih diki kono apa hai kono sondeh ro tong tar. Obo tu tak sak kono amti nok jeng amti kono amti crime ka ne jeng tak kono jeng maya kho Mangketiti samani yagulo postmortem ni bagai khwai hangkor sakam nogor rohar ka police Phiaba opati mung butharjak mani de eba saisong na klai thimani abono sai togi naitukna ni bagai habo ongkhorjak tabuk police Bureau Report in Korak.